cilju unapređenja zdravstvene zaštite kako u gradu, tako i naseljenim mestima, grad Sombor već godinama unazad finansijski podržava Dom zdravlja dr. Đorđe Razić, kojim zajedničkim snagama realizujemo 3 izuzetno značajna programa. Među njima su unapređenje dentalnog zdravlja, zdrave zubi za sve, stručni i opremljeni za vas, koji je omogućio da u kompletnu opremu koja je potrebna za današnje preglede donesemo u Bezdan, gde će pacijenti na osnovu preporuke izabranog lekara imati mogućnost da imaju ultrazvučne preglede abdomena, štitne žlezde, po potrebi ultrazvuk dojki, kompletnu laboratoriju i EKG. Pored toga, grad Sombor izuzetno puno radio na poboljšanju infrastrukture. U narednom periodu ćemo velike napore uložiti da dodatne preglede omogućimo da dovedemo u naš grad pokretni mamograf, da omogućimo ginekološke preglede i oftalmološke preglede.